Oh, love, you open in the box already? Nice. Nagpalit siya og subaanan. Subaanan. Yeah. Master Forge. So muna ang among bagong subaanan na palit niya sa Lowe's. So it just like Right here. shows that Dahil mo ibutang ang uling. Oh my god. Wala na siya. Makasugba na ta niya. Di na ta magsigaan to sa Texas Roadhouse mag-istik-istik. Pwede na ta dali magsugba. It is what I was telling. So there's 2 No the matter too. what, it is the most 2. impressive history books ever. Yan. Wala siya kadako. Duha ka subaanan. Ambot unsa ni dinhi. Di ko sure. Oh. Should be like that. Everyone destroyed history. So then maybe dinhi pa. Tiniilas man ang. Kani na mo sa mong front. Yeah. So like everyone destroyed history along with There's a Display na dahil siya. Here. Mo siyang ibutang dahil sa back dick. Back where Dad had his. Okay. Or we'll see. Yeah. So, banto na rin nag-abog-abog na. Abog-abog na kay gipili na lang ni amahan nga kanang display nga kuan subaanan. Asya. Display nga subaanan para di na siya mag install. Yan. So, dito na mag-ibutang pa anong back na kuan. Bantong na siya kuan. Oh, abog-abog. Display naman siya sa this one. Ito naman siya kay pag summer na abog-abog na dito siya. Kuan ka ng pusdira. Sugba-sugba. Ayan siya. Ito siya naman area. Pero basi ibalhin daw ni amahan kay guot-guot. Guoters. Hi Ellie, come here, girl. Natarap na si Ellie. Among gipang balhin ang lingkuranan. So, kung ano siya, charcoal offset smoker or grill. Para mali ang parts. Sana dali nagturo siguro ka magsugod. Dali pa nagkuhan, for sure. Kabalo na maani sa mga na ay mga sumbaanan diha. Nami sumbaanan dati, gamay. Ano siya, napailaing parts dito. Sarap mo ka ng kaabugay. Wala na siguro ni ka kuha naka-display. Gaabog-abog. Gaabog-abog. Okay naman siya dili ka ng good batos. Luwag hapon mahugaw ni unya pag magsugba na. Siya na lang siya abog-abog kay naka-display man. Agi-ag ulan, init. Yan, nanay mga taya-taya gamay sa ulanan. Hi, Ali girl. Andam na ang among pangkuan. Mag-burger daw sila na ang mga bata na bisita. Ayun na siya guys. Oh. Yan. So lingkod-lingkod sa ta, inom-inom og juice. Naglantaw ko sa manual. Og si Daddy wala nagkuha siya sa di karton pa. Natanaw ko sa manual. Oh, inana pa magkuan pa patang kutiha. Mag-install oh. Install. Munang okay ra na nagkuan siya og kuan. Anang display na daan. Ano siya? Nagkuti-kuti. Kay kung ugwa pa nagkuha og display daan karong orasan nagkuan pa say amahan sige pag install. Karon sugod nang iyang kuan ang iyang burger mi. Kay naa ang iyang mga pagmangkon din bisita lutuan og burger. Samok-samok din ko dito sa kuan ni amahan. Burger patty. Kasi gamay sa kanan. Siya. Bubbles. Dula-dula ni Ezekiel. Kanihapon lang na mo burger.
Perfect mo po siya spot din ha kay if ever magud na mo ibutang na mo siya sa tubangan guys pastang inita dito magluto si amahan magsuba-suba pastang inita bantang guys init maning dinhi kay kuan landong-landong landong sa likod pag mahapon nindot siya yan dara ang kuan dabi ay oy kuan ni siya ay sa mga pamangkin na nephew og nieces nagbisita. The couple to get done faster just Chef na mo, chef. Hi, chef. Ang bigat la. Lingkod-lingkod lang, video-video lang. Ang bana, nagdagdaog na. Kiat-kiat man lang. Sige lang, luto po siya. Uy, kay pagkuan ba ya? Ako ba ya maglihok sa balay? Oh. So, balos na, oh. Ano siya? try to trick me with that. Facing it the other way. What? Ay, allergy. Allergy ang video. Yummy. Thank you, chef. Basta ting summer na uso ng suba-suba dinhi kay makagawas naman ka suba-suba kay ug tugnaw winter sulod ra ka kay snow pa tugnaw pa nagpapa na. Supposed to be done. I'm putting them over here. You put more pala. I'm going to. How many pieces you making? I'm gonna make all those. Yeah, how many rami? 12? Try naman dai. Yeah, that would be it will be eaten. Yeah. Because if your lunch play tomorrow. For their lunch. Yeah, order lunch too. There's sleepover. I will put the one lab. That one, yeah. I think on this one too. Please. Once. Possible. That one. They're ready to eat, kids. Ezekiel and Annabelle are already eating. Oh, really? Excited sila sa burger na fresh from the kuan sa baanan. Those are just defrosted. Must have those. Yeah. Those are 2 seconds. Close. But you're like ecstatic. You're like, oh my god. I have so much. Because it's been a while, oy. Where is our grill before lab? I don't know. The one good, because sometimes we put it right there to the other side of our house, right? So that's why it's been a while. That's why I'm happy that we have a one. But that one is small, huh? That's a small grill. At least we have a big kuan. We have a new kuan na. Sudan. Hot yan. Yan. Panghaw. Panghaw. Kasi na kayo nga mga silingan tingmo na jud kitagas naman kay mga sagbot sa sugod ng spring sugod na pud tag kuan ani chatag yun ang kasagaran mang mo si amahan pero ganahan ka mang mo kay dili ra man push mower automatic unindot na kayo ang atong mga palibot nanubo ng mga sagbot dira na side namo daghan kay mga buwak mga purple na buwak kuan pa kayo mong kuan dari nga side kanang kuan pa kayo kanang sagbot mong pool area nagbutang sa dadig brick pero need pa dyan namo kuanon improve pa para flat dyan ang atong para even ang kuan ang atong tangan all this year kananong ako na po itong igawas ang akmong lemon magikan sa farm hatag sa akong inlos ito yun na kayo ang atong kuan mabilaan atong sagbot na nubo na ang garden hapit na po ko magsugod sa akong garden kasi dali nagutang nag-soil na dagdag kasi naluto na sila dire pagkuan Dad, you had only one hand. So
Mom can do super jog. Evelyn's turn. Yep. That's for me. Give me the purple. Oh. I'll try to find some more. Mag-fire na daw eh. Lots of leaves I get. Look how many leaves I have. Wow, he got it. He got one. Yes. Good job, Elliot. Bibigan na siya, guys. Bibigan. That's it. I'm trying to put all of the leaves. Look, Mom. He likes it na, he likes it. You want to have your hand kind of to the side. You need to look this side. Leaves or 10 points. Oh! He got the head! Whoa! Daddy's the Your best uncle. dad ever. Yeah, Elliot and Daddy is making a stick for their s'mores. Is Daddy the best ever? Dad, you're the best dad ever. Hello? The best Daddy ever na boy. Elliot got... You and Elliot Jer the same. See the video, he go like this, the eyes oh. I'm trying to do one meal. They're making a stick I'm trying to for the s'mores. Mag-s'more daw sila. Put, si Annabelle na food. Oh, nag-shower na si Elliot. The host is kuan. No, nag-s'more sila, nag-s'mores. Wala ko kakita. Sabi na ako nag-start ang video. Si Elliot naghimo na oh. Si Annabelle ibilin naman na. Oh. Yummy, Matias? Matias? Yeah, yummy? Eh, very good. Ang kami, hair lang may hair, oh. Kanina, dito may sa baba. Yeah, Ezekiel, we're there. And then Ezekiel said like, Mom, I'm done. Hello? No, what? What? I'm telling you, Daddy will get you. Yep, see? Daddy will get you. Because kasi naman almost day. Down there's. I think Elliot na, oh. Because Annabelle, ibilin naman. I'm trying to fall. I do not want to fall. When I fall down, I'm dead. When I fall Yeah. down, Tao be scary. That's why we need to be careful. I did not do. Ano sila, oh. Ah! Look. Thumbs up pa. No. Only right, Ezekiel. Mommy, go what? For s'mores. Because he is a s'more man. I'm Daddy. Si Daddy. Ang tiyan ni Mother. Mga itong bilbil. Look. Let's see Daddy. Ang s'mores daw, B. Hala! Delivery! What is Daddy, dali? Ay, thank you, Daddy. To sticky, for sure. The marshmallow, and the graham crackers is from grandma. Magsipag kung thank you ni grandma. Grandpa. Thank you, Grandma and Grandpa. Yep. We give you that marshmallow, huh? Big, giant marshmallow. And, sana, graham crackers. Hey, sticky. Tapos sa ili, wala ginis. Wala na, enough na ko sa mga sweet kaya wala na tani, tamokikers. So, muna ang dessert sa mga batsutang. Good, the Walang best dessert. words ever. Wala! Cheese sa imong kwan. S'mores. S'mores cheese. Look, kaya tayo. Nagpilit. Look, uy. Look. Uy. Oh, crackers na. Yummy? Very big ang marshmallow na ka. Eat it. Put it in the crackers. Ako kay marshmallow, guys. Hindi ka na silang grandpa. Naghimo pa sa Annabelle. Kuwangan pa sa Annabelle. Sila, oh. Naghimo pa sila, oh. Continue pa silang himo. Sa Annabelle, ay Evelyn.
Si Matias. That si second. And Evelyn. Yung isa, agay, nagpilit ng naong. Hala, kabuling hiti! Mag-wash the hands later, ha? Kasi ba, sticky na, ha? Oh, dala ang kuan. Chocolate ang kuan. Pero ang marshmallow, ay, nagpilit-pilit. I did that. Yeah, we will get it after you eat. Because when we clean it now and then you will still eat, then there's more. Then we will do it after you eat, okay? Okay. 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 Do the Bisaya. Kwan, okay. And you say okay. Why? Like a Bisaya, kwan, very hard. Expression, okay. 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 Dari ako tapay tambay. Sila rin at mga bata. Hiling na mag-s'mores. Sila. Very good ko ani si ilang Uncle Jeremy. Uncle Jeremiah. That actually does make very good. Apil ko siyang kababoy. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.